Mega. Ngiyacela ukuthi la ka-YouTube utibuthele nje emavidiyo lamanye atawungena abe bo-5 hours, sifake nje ishumayelo lo tawo uyithi uyilalele udigeste kiyo. Ngiyacela nanokuthi kunalo moya nje basachaza ukuthi MC kakhulu emshadweni basana kuthi isikhathi hathi le nceko leni yakhona athi mfi. Emamba lo mfundisi athi njengoba nasi nje sibuye sikwende sithi engathi in bracket sibalayo. La uceda kufundisa kushumayela sobona MC hawu siyabonga nyalokho sethi tawugcoba lungisa liteki lakho sesibuyaphi lesikhathi le engcodlweni kuhlwile ngicela ulithayiphe igama lelithi kuhlwile kuhlwile kuthi lisele litela kutokweba asisibo lapha ngathi macenga sathana athi umfundisi uyakhuluma bazalwane lokuthi lo muntu ngikho nje labanye nasikhuluma bakhona nje labanye laba barecord ama-CD baze imfundisi bese ukhona ngabe azange sikuhlabele na umhlolo nango sihamba nje isitulo siyahlabela umfundisi uyasibuka nalapha-ke labantu nase sekusile kuthi ebonini yathi vele sathane uyasenda lento futhi asiboni manceke inkosi sixolele asiboni nje lokho ukuthi sathane nje wena sisitha salelivi sebathi siyakhuluma abantu bajayiva ithi omoyeni nathi isikhathi live bayadela uyakubona-ke ukuthi ku-exactly kuthi kodani sakhumkhumbi no abeba hayi sixolele wena uyagula nomkhulu lo lesi ibhayibheli kwaze kwafika samxola nanyalo sekucalile bazalwane survival of the fittest labatawukhona ukuthi bahlole bathi bonele thina so ngiyacela ukubuthe yonke i-material kunjenge-music nje i-laptop yakho ikhompyutha yakho ecingweni lakho thola lo music uthi ubuka nesibukugcokwa kanjani itolo kwakude ubungcunu lobungabona chitha leyo material leyo kwalata kusitha khona nabo umfundisi mnisi-ke tigcine nathi into nathi lethi khulunyako utidlele nje siyabonga nani lesinganathi la ka-YouTube lenitidlelako kunjengokuba sacala ka-VOC ukuthi sikhulume phithe sihlangane etindzaweni tonke kuthi umfundisi kanitsine kube kwakhala lichilokwe besitawushonaphi ngitona-ke letinto leti nanyalo-ke siphinde sekucalile ukuthi sonzelani nithamele nako-ke ngiphathele kona-ke bazalwane uyathi ukuthi kule nkulumo esesayibhala lethi angeke uze udle ungakancophi uthini umfundisi yebo angeke nje uze udle ungakancophi kumele ucale uncobe izinto leti zide ukuze udla sicale ngesenceleke uyabona nje futhi on my far left nasidlani nje legama lethi sidlani usho lo muntu uthi ngidlani bese ukhuthuza abantu naye nje nakamele angisho kahle kurong ngakase naye nje alapha emahlathini chamuka abantu abamuke baselfoni ama-laptop esuyethengisa singakubala kube kuningi la yimba athengisa tinsango uyancoba ukuthi namhla bathini namhla ngishayile mani mfana ngikhuthuze omunye gogo ngakhanza le mali neselfoni ngafike ngayithengisa ube yamangala nje achamuka umbazo ukuthengisana iselfoni awuboni ngani ukuthi into yokwebiwa kufana nalaba nje labathengisa tinsimbi la tithenga khona bathini bona anyways ngilandzele lokho ukuthi naye lo mfutho awuncoba bese-ke nganathi ngaliphalishi ahle number 2 lo ngathi kahle ungancoba esikolweni uyafunda kakhulu kubotheshara yebo nani bantu bami lena kubo primary bo high school secondary i-high school kuyinto yinye ungancoba kuthi sowuncobile ushayela i-degree yakho udabese uyadla ngeke nje la emhlabeni uze nje udle ungakancobi ngicela utype lamagama lezi awudli ungakancobi asibuye-ke la ngijake khona ngesekudla kanjalo angeke nje uze ulidle livi laNkulunkulu ungakancobi angikhothe-ke Revelation chapter number 2 ngeke ngikunikeze leli verse likubani udle sonke sahluko nje Revelation chapter number 2 ngoba ngibona lesi kusho izabe live ngisaliniketwe isikhathi sathunya lokho uthi Jesu lapha loyo loncobakho buka uyakudla ngiyakunika kuba adle uthini uthi udla ini udle uthi utawudla lapha kulomuthi wokuphila loseparadise likaNkulunkulu ngalamafishane Jesu kuJohn 6 uthi lodla inyama yami anathi ingadi yami yini lento abantu iBhayibheli bangalidli kube likhulu nje emfundisi yathi kunaso isikhathi uhlale usho nge-time programming ukuthi nje yathi kumnandi endlini soklinile uwashile nako konke uphekile noma ngabe ulujawu udlalela wedwa ini bese nisodoza livi but umfundisi nje
Uma kunetinto leti thita ngibekise nje, kunebantu longavani nabo, emoyeni ungcolile, ukwatile, awukhokhi ishumi, awuxolile. Nakho nje abazalwane, siyabonga abazalwane. Bayiview-ke ngathi bayahlobonga, bayaphika, bayeba, banatha tshwala. So uxolise ekomitini. Nanyalo nje ngikhuluma mhlambe yokhunye indzaba yakho othi vele uyajola, vele wena ubonakala sewubetha imali telibandla, wena emsebentini kunemisindo, sebafuna ukukuhlalisa phansi. No smoke without fire. So siyabonga nje ukuthi sibancane bathi chwa chwa. Kodwa-ke la libutho lelikhona likhona khona leliningi. Nayindzaba nayo ukuthi khona lo ongavani naye ekhaya, usowuboleka imali yakhe, ini, kukhona lo sombona ukuthi chifi, unforgiveness. Labanye bathi kuthiwa forgive and forget, labanye they forgive but they don't forget. Kanti kuthiwa lo muntu lona lokhenzakala ukuthi wena unemagcubu unayo, yena uyaphila nje, nguwe lo ngathi kuyi-acid le nto kuphela wena. Nayo-ke le nto le ongakancwabi le tinto leti alidleki ilivi laNkulunkulu. Kanti ngilo le livi lesithi kwathiwa amaswati lingathathi indlela engadlaleni umculo. Besides lokho, noma ngabe lokho wakuzelo iqiniso sekwati ini but nje leli livi uthi Jesu dlanini umculo. Naye usho kanjalo ngalesiwathi dlanini inyama yami. Phindze futhi umfundisi ushito ukuthi uNkulunkulu umadala athi ihlahla nako konke wakhuluma nemhlaba, wasusa sihlahla emhlabathini siyafa. Uma uNkulunkulu adala athi imfishi, wakhuluma nemanti, wasusa imfishi emantini iyafa. Uma uNkulunkulu adala mina nawe wathi khuluma yena, wasusa umuntu kule nkulumo yaGenesis to Revelation, dlanini inyama, msinkwa sami semihle ngemihle, uyafa umuntu. Kufana nokuthi nje thina siyimfishi, ilivi laNkulunkulu kungemanti, ungaphumi lamantini. So uyabona-ke, uyabona songivile. Naye-ke le nto ngifuna igcine le video le, tithako nje. Nalamanye amavidiyo lathi awungena, lamanye mathi njengoba ngishito, kade endiwa. Lithi gcineni le tinto, senta njani? Hamba ucolele bantu, ticolele, utincenge, litaze liyadleka livi. Impela ngicinisile, ngeke uze udle ungakancwabi. My God.